Pemirsa, di tengahin pandemi COVID-19, mekudang-kudang pemargi mangdengka usaha yang oleh Samian Angge. Sila tunggalnya ni sani kelaksanayang oleh Pemkap Karangasem, sani nyaratang antung wantu UMKM ring Karangasem. Dadosnya ni ring warsa mangkin penyuan UMKM, mualin terima pencairan dana banpres produktif usaha mikro BPUM. Bupati Karangasem Gede Dana Maosang, paiketan dani mapengabdi Samian Angge UMKM ring Karangasem antuk dataipun sanes sampun kajuang kejantenang molihang wantuan puniki. Ring warsa kali-tali kalidase wenten langkungan seket tali UMKM sane keusulang ke Kementerian Koperasi dan UKM. Nanging wanta akidek sane lolos verifikasi, rare sesampun kebeling bagang sarang pemerintah provinsi, miwah pemerintah pusat, samian usulan penerima BPUM warsa kali-tali kalidasane lintang, side cair ring warsane mangkin. Dana nugesang pemerintah janten mapengabdi pisan side ngewantu krame, utaman ipun para UMKM anyar sane mawit medal sangkaning keni PHK miwah dirumahkan. Ring tengahing pandemi COVID-19 puniki jantan krame talar kanton maut sahe, menawi akeh nyane kewentenan UMKM puniki patut keician apresiasi antuk semangat ipun. Ring warsa kalih tali selikur nemangkin, antuk kewentenan langkungan tigang dase talih pelaku usaha mikro, sampun sedia nerima BPUM antuk ayute satak tali rupiah. Karangasem kedadosang Kabupaten Pine Ageng kaping kalih saking sia Kabupaten Ring Bali, sene usulan BPUM sida keterima ring warsa kalih tali selikur. PLT Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem Iwayan Kertie Ngwedarang, realisasi penerima BPUM ring Karangasem ke Kantenang Dahat Ageng. Ritemangan mangkin kanton kemungka usulan kantos ring bulan Desember, calon penerima program BPUM nyangkupin Samian Angge usaha mikro. Den Pos Ngudi Ngayang.